Байкшонда улысемне несіл хотен байгулыгдахар 360 жыл унгырва. Эне утхышынырте ушарар, улан удың номай саңғуд, боряд улысе профсоюзуде имкинуде негидылте хамта, турыл хотыё хырзырғы хаймыдыны бұғын квизудые унгыргына. Шылыңа бұлғын тавыдыхи шата, майын арвын құрвында Исай Калашниковен ырмыжыта номай санда унгыро. Было вообще 5 этапов игры. Сегодня 5-й этап, предфинальный. Проходилось среди рабочей молодежи нашего города Улан-Удэ. То есть в основном участники это от 18 до 35 лет, работающая молодежь. Финал у нас состоится 4 июня. Ну и финал тоже будет в рамках празднования 360-летия города Улан-Удэ. Унгырхын надын хонерхылтай тавын шатаха боридахын байға хавадықшыда ханымжар, квизе игел орё шатынгыхыда улан удың архитектуры ба хулды тымдыгудгахын шаты байға. Гой байгаа хонерхылтай байгаа олон асыгымжылы күндішік байгаа харқыды хана дұсқыды олон юмы мүдікүй байгаа бді мұны хайы онда худы қықыдары нәлғыша бабды. Мұнодыр улан удың туқы тұқа квиз надабды табын команда байға иқа хонерхылтай үлдібің раундуд байға нығы минуты ұғдық байға нығы вопросдері нығы асудылдері харю кентуло тигат табын раунды надам байныбды. Үлдүп янзын раунду бага тигат иха хонерхалтай граханды. Туз квиз надны дунгудер мане телесовага булгым туру хоре изылжа зоне ихин харин дурувында тубыскылы шатыды хавадыха аргытай боло. Турул хотыё гунзыгы гормыдыхы талар квизудые унгыргылга гыгайрулгын шохалы уургыды ургыдык. Надыны уйда хавадыкшат хонерхалтай тухылтай гор боряды нисыл хоты тухай шыны баремтынуды илирулжа турул уландынго сөйле окбайликта гамте хандасы уриды улы. Даша Шырхунаев, Туяну Шултунов, Владислав Цыбенов, Бурят ТВ.